ای مطربی حریفه دست که به نغمه خوانی ای مطربی حریفه روشنامه‌بان نویسکار و هەلبەرینەرین فیلمە بەهرۆز بۆجانی 23 مەها هەفتا 83 لە ئیلەم ڕۆژهەڵاتی کوردستانی دایک بووە. I fled Iran because of my journalism and cultural activity. زانکۆیە تەهرانی مەستەد سیاسەتێدا تعردەنگاری سیاسی و ژپۆلیتیکێ دەستاندیە هەروەها دزی دەرسی کوردی دا زارۆک و مەزنە. بەهرۆز بۆجانی یەک ji damezrێنەرên rojnamaweriya yê gup Kurdî hatû şandin. Sala 2013 da spay bazdaran êriş dikin û ser nivîsgeha wariya û hevalên wîn dikirin. Behrûz Bocanî dikarî birevî. سێ هەیڤا پێنجا 2013 چی ئەندۆنێزیایی هەمین ساڵا دا ئەو شێست پەنابەرن din هەوڵ didin herin Avustralyaya lêj alêrayên Avustralyên navê têgirtin şet sala kampa girtîgîha de li Manûstimînê. We rely on each other for years and we support each other and Bi mobayla xwe belgefilmek tomar dike bi navê Çawka Police Televîzê Time. Bi vî filmê xweş gelê Avustralya nîşankê bi hikûmeta wan çi bi girtiyaran dike. Sala 2019 da Behrûz Bocanî ji Manûs derkevê û çê New Zealandda wir îqame daîmî distêne. Bînerên hêja heger hûn dixwazin em berdewam bin, me bişopînin, like bikin, abone bikin, her bijî min serfiraz bin.